करीम से रूठ मुच्छू क्या करुई तमी करीम से रूठ मुच्छू क्या करुई तमी ये तम जुत नई दोयम चीजा जुत कमी पन्निस पानस दि नजर वुच क्युत स्ट्रक्चर वुच क्युत खूबसूरत जिस्म वुच क्युत अंग दितमि रब्बुल आलमीन येल अकिस अंगस कीमत करन मार्केटस अंदर 20 लाख 30 लाख 40 लाख यह रब्बुल आलमीन अता कोरमुत ये रब्बुल आलमीन तम अंग कर्मित अता सह खूबसूरत जिस्म कोरमुत अता तेल तुह रब्बुल आलमीन मुर्शिद गुतमुत दपन मौलवी साहब वनान दितुई तमी चश्म बीनी गोश्तई खोश दितुई तमी चश्म बीनी गोश्तई खोश तसंज अज मत कर बिल्कुल फरामोश अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम खम्स क़ब्ल खम्स हयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा व तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वग्निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अज्अलिल क़ुरान अज़ीम रब्बिय क़ुलूबना व नूर अबसारिना व शिफ़ाअ सदूरिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ वरज़ुक़ना इत्तिबाअह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदीना रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका गाफ़िरुज़ ज़ुनूब वल ख़ताया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बेशक गुनाहों सद भरित सानि जिस्म तान बेशक गुनाहों सद भरित सानि जिस्म तान
ومید چھم پرت داغ اس نہنائی خدا سون رحمت برگت بے بہا بے حد بے حساب رحمت برکت بے بہا بے حد بے حساب سانین ژرین حلمن اندر از ترائی خدا سون سانین ژرین حلمن اندر از ترائی خدا سون پرت طرف خائل ملتس از مسل سٹھا کریٹ پرت طرف خائل ملتس از مسل سٹھا کریٹ یم مسل پن فضل ست انزرائی خدا سون یم مسل پن فضل ست انزرائی خدا سون لچ بد درود لچ بز سلام یت نیک ساتس مز لچ بد درود لچ بز سلام یت نیک ساتس مز سوئے رسول محترم واتنائی خدا سون سوئے رسول محترم واتنائی خدا سون پر خالدہ لا تقنطو من رحمت اللہ پور پر خالدہ لا تقنطو من رحمت اللہ پور دودمت جگر شہلائی دل پھل رائی خدا سون دودمت جگر شہلائی دل پھل رائی خدا سون یم غم تہ ستم سۭتۍ از ژل رائی خدا سون یم غم تہ ستم سۭتۍ از ژل رائی خدا سون أندرم تہ نیبرم دٲدۍ از بل رائی خدا سون أندرم تہ نیبرم دٲدۍ از بل رائی خدا سون آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا حمد و تعریفاً سزاوار تعریفاً حقدار حضرت رب العالمین جل شانہ جل جلالہ بیسن لا تعداد ان گنت درود السلام سانہ طرف یمہ مجلس ہند طرف سانہ اہل عیال کی طرف برزاد خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام فرماون یمس شخصس اندر ترے چیز آسن سہ لبہ پن زندگی زی خوشگوار یمس اندر یم ترے خصلت آسن
علماء کرام فرماون سہ لبہ نہ پن زندگی زہن تہ خوشگوار گۄڈنیُک چیز فرمووُکھ الحقد والحسد وسوء الخلق یعنی آگو بغض بیٚیہِ گوٚو حسد بیٚیہِ گٔے بد اخلٲقی ییٚمِس اندر یم ترٛےٚ چیز آسن علماء کرام فرماون یُتھ ہیوٗ شخص لبہِ نہٕ دُنیاہس منٛز زٕہٕنۍ خوشگوار اطمینان بخش زندگی اللہ تعالیٰ امی قرآن مجیدس اندر فرماون وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اے میانیو بندو یم تۄہہِ مسائب یم تۄہہِ مشکلات یم تۄہہِ یم پریشانی گھیراو خٔرِتھ چھو فبما کسبت ایدیکم یم چھو تۄہہِ پننٮ۪ن اتھن ہٕنٛز کمٲے أسۍ ییٚلہِ پننٮ۪ن گرن کُن نظر تراون مٲلِس چھُنہٕ نیٚچوٗ وفادار ماجہِ چھنہٕ کوٗر وفادار بٲژن دۄن چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ صلاح گرس اندر چھُ اختلاف اور امی چھُ آمُت وننہٕ امیُک حل حدیثس اندر چھُ آمُت ییٚلہِ شخص آو أمۍ کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ؤنتو کانٛہہ سُہ کلامہ مے کٔرتو کانٛہہ سۄ نصیحتہ یس مے فٲیدٕ واتنایہِ ییٚمہِ سۭتۍ مے اجر میلہِ ییٚمہِ سۭتۍ مے یِمو مصٲیبو نِش نجات میلہِ أمِس فرمو مختصر جواب حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب یعنی پنس پانس گژھِ شرارت کھالٕنۍ کینٛہہ شرارتس پٮ۪ٹھ گژھِ کنٹرول آسُن بہادر گوٚو نہٕ سُہ ییٚمِس شرارت کھسہِ بہادر گوٚو نہٕ سُہ یُس کرٛۄکہٕ دِیہِ بہادر گوٚو نہٕ سُہ یُس مشیٖد منٛز کٲنٛسہِ نٮ۪بر کڑِ بہادر گوٚو نہٕ سُہ کٲنٛسہِ یُس بیٚیہِ کٲنٛسہِ بے عزت کرِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ لا تغضب شرارت ٲسۍزیو نہٕ پننس پانس کھالان یعنی مسلمان گژھِ کوٗل مایِنڈ آسُن نرم طبیعت آسُن أمۍ سُنٛد چہرٕ تہِ گژھِ حسیٖن آسُن أمۍ سُنٛد کلام تہِ گژھِ حسیٖن آسُن أسۍ ییٚلہِ گرن اندر چھِ وٕچھان یہِ چھِ بٔڑ پریشٲنی مول چھُ کران شکایت نیٚچوٗ نہٕ وفادار نیٚچوٗ کران شکایت مول نہ حظ سنان اور اتھ چھُ اصل تعلق اسلامس سۭتۍ ییٚلہِ أسۍ پنُن اسلام فالو کرو ییٚلہِ أسۍ پننس اسلامس پرژھو اما سانٮ۪ن گرن اندر کیازِ چھُ فساد سانٮ۪ن گرن اندر کیازِ فتنہٕ پونٛسہٕ آسنہٕ باوجوٗد کھیوٚن چیوٚن مہیا ہر کانٛہہ فیسلٹی ایویلیبل ہنا ییٚلہِ أسۍ پتھ پہمتھ گژھو تیٚلہِ ٲسۍ ژتجی بٲژ آسان گرس اندر تم ٲسۍ سکوٗن سان آسان تم ٲسۍ اطمینان سان آسان تتہِ اوس نہٕ اختلاف آسان تتہِ اوس نہٕ فساد آسان اما آز کیٛاہ وجہ گرس منٛز چھِ بٲژ زٕ بچہِ زٕ ژورن تہِ چھُ اختلاف اتھ کیٛاہ وجہ چھُ فسادٕچ بنیاد کیٛاہ چھِ سانٮ۪ن گرن اندر کیازِ فساد صحیح مسلمس اندر چھُ حدیث مبارک راوی چھُ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون اس فرمو حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء یُس ابلیس چھُ یہ چھُ پنُن تخت بچھاون علی الماء یعنی آبس پہ یہ فرمو صادق المصدوق پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یُس أمِس انسانس بوٚڑ دشمن سُہ چھُ ابلیس فرمو یہ چھُ پنُن تخت بچھاون آبس پٮ۪ٹھ ثم یبعث سرایاہ پتہٕ چھُ آبہٕ کِس اتھ تختس پٮ۪ٹھ پنُن قرار لٔبِتھ
پنن لشکر روانہ کرن دراو ابلیس لشکر زمینس مز کام کرنے خاطر فادناہ منہ منزلتن اعظمہم فتنتن یجیء احدہم فیقول ام پتہ واپس یوان دہ گزارنے پتہ امس ابلیس سندم چہل امس ابلیس سندم پیروکار کام کرن ول یم چھ واپس یوان ام پتہ شامن رپورٹ دیوان ام پتہ یم مز اخ وتھن امس پنس زٹھس باسس ونن دپان چھس بوسس پھلٲنِس سۭتۍ سُہ درٛایاو نٮ۪ماز پرنہٕ خٲطرٕ مےٚ دوٚپُس کوٚت گژھکھ مےٚ رُکو بہٕ گوٚژھس گراکھ بٔنِتھ بہٕ گوٚژھس خٲر خواہ بٔنِتھ مےٚ رُکو فرض نٮ۪مازِ نِش صُبحن کریاے نہٕ وۄتھنٕچ کوٗشِش مےٚ دِتُس تھاپ مےٚ دِتُس نہٕ وۄتھنہٕ مےٚ دوٚپُس نٮ۪برٕ چھُ ٹرمپیچر ماینس أمۍ مٲنۍ کتھ یہ چھِ لۄکُٹ لۄکُٹ یِم چیٖلہٕ ونان أمِس پننِس زِٹھِس اور ام پتہ اخ ونان مےٚ کٔر پھلٲنۍ کٲم جوان کوٚرُم آوُر شرابس سۭتۍ جوان کوٚرُم آوُر شرابس سۭتۍ مےٚ کٔر یہِ کٲم پھلٲنۍ جایہِ اوس یہِ گۄناہ گژھان اور تتھ اندر چھُ میون اہم کردار شیطانس چھِ یِم سٲری امس ابلیسس چھِ یِم سٲری پنٕنۍ ڈیری پیش کران فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ امن کن چھُنہٕ خاص توجہ یہِ زیُٹھ یِہُنٛد دِوان یہ ابلیس چھُنہٕ یِمن کُن توجہ زیادٕ دِوان کینٛہہ اور امہِ پتہٕ چھُ حدیثٕکۍ الفاظ فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأته قال فیدنیہ منہ امہِ پتہٕ چھُ اکھ وسان یہ چھُ آسان یہ چھُ مٲدانس اندر کٲم کران یہ چھُ تمن پنٕنۍ ڈیری پیش کران یہ چھُ أمِس بٔڑِس ابلیسس ونان مےٚ تہِ کٔر کٲم بہٕ گوس پھلٲنۍ گرس اندر مےٚ کوٚر تتہِ فساد بپا یعنی تمو وٕچھٕے نہٕ أکِس اکھ سُنٛد عزت أکِس اکھ سُنٛد وقار خاندارِنۍ گٔے خاندارس خلاف نیٚچِو گوٚو مٲلِس خلاف کوٗر گٔے ماجہِ خلاف مےٚ کوٚر تتہِ اختلاف بپا تم کٔرِم أکِس اکھ نِش دوٗر اور فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم أمِس چھُ یِوان استقبال کرنہٕ أمِس چھُ یِوان آو بھگت کرنہٕ أمِس چھُ یِوان انعام و اکرام دِنہٕ أمِس چھُ یِوان وننہٕ بٔڑ کٲم چھتھ رویہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ژےٚ کٔرمٕژ یعنی یُس یہِ فساد گرن اندر چھُ یُس أسۍ وٕنکٮ۪ن پننٮ۪ن گرن اندر اکثر و بیشتر سارے فیسلٹی آسنہٕ باوجوٗد لبان چھُ اور یہِ چھِ أمِس شیطان سٕنٛز کٲرِستٲنی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ یہ چھُ پنُن ڈیری پیش کران اور أسۍ چھِ مسلمان زانن اور امی چھُ حضرت انس کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون أسۍ ٲسۍ ہمراہ أسۍ ٲسۍ بِہِتھ نشست أسۍ ٲسۍ با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون مجلس اندر چھُ نمایاں شخصیت مجلس اندر چھُ عظمت وول شخصیت حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کرن بیان زبان مبارکس پٮ۪ٹھ آئے الفاظ یطلعو علیکم ان رجل من اہل الجنہ اے میانیو صحابو اے مےٚ أنٛدۍ پٔکۍ بیہن والیو اے میانہِ مجلس منٛز قرار لبن والیو اور چھُ شخص یِنہٕ وول تُہۍ کٔرِو وٕنۍ تٔمِس سۭتۍ مُلاقات یُس جنتی دیُت قرار ییٚمِس جنتی فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابۃ الکبارن ٲس بدل فکر تم ٲسۍ وٕچھان یہِ جنت بوٗزِتھ ٲسۍ تِم جنتٕکۍ حریٖص بنان فرماون ییٚلہِ بیان کوٚر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانیو یارو وٕنۍ گژھِ سُہ شخص تۄہہِ منٛز نموٗدار یُس جنتی چھُ رجل من اہل الجنہ ییٚمِس جنتی فرمو حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو یہ چھن اکی دو کت دویمی دو تی فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو مو یارو اے مجلس اندر بہن والو ونی شخص ون کریو تو ملاقات
وہی کریو تو تس ملاقات یس جنتی کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام دو تی آو یہ انصار مسلمان اور تریمی دو تی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمون وین کریو تو ملاقات اکی جنتی مسلمان سوت جنتی شخص سوت ام دو تی یہ انصار مسلمان صحابت الکبار ہوئی بوز اور آخ مسلمان یہ دوریو امس پت پت یہ لوگ امس ون عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پکر امس پت پت اے میانی بایا اے میانی یارا میں گو گر مل سد اختلاف چون چھا اجازت بہ رکھا چونس گرس اندر کینچن دہن امس دیت انصار مسلمان اجازت دس ول رک میس گرس اندر اصل چھ مسلمانس وچھن اما کیا وجہ چھ اما کیا سبب چھ اما یہ کیا چھ تیوت کیا خاص کرن یہ فرمو 3 دن لگاتار جنتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ وچھن یہ نماز پرن یہ امس پوز گرس اندر یہ نماز پرن ہو قرآن پڑھن یہ قرآن پڑھن ہو تہجد پڑھن یہ تہجد پڑھن غرض 2-3 دو یل گزرے یہ وقت دراس دس اصل مے گر کہین اختلاف گومت بہس اصل یت بنیادس پہ چون گر آمت ے دے 3 دہن جنت بشارت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہ کورس امی چیزن فکر مند بہس امہ چیزو حریص اما سبب کیا وجہ کیا ژےٚ فرمو 3 دہن لگاتار جنت ضمانت محمد عربین صلی اللہ علیہ وسلم میں وچھک نا پنہ کھوت زیادہ کرن کی ژٕ نماز پرن بہٕ چھُس نماز پرن ژٕ تہجد پرن بہٕ چھُس تہجد پرن سبب کیا وجہ کیا فرمونس ول بیہ ام پتہٕ لوگُس وننہِ ما هو الا ما رأيت غير أن لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين دس ول بہ ونے اصل کت کیا مے چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد مسلمان سُنٛد کینہ مے چھُنہٕ کٲنٛسہِ مسلمان سُنٛد بغض مے چھُنہٕ کٲنٛسہِ مسلمان سُنٛد حسد کٲنٛسہِ مسلمان چھُ رۄب یٲری کران بہٕ چھُس خۄش گژھان بہٕ چھُس شکر بجانن أمِس چھنہٕ یٲری کٔرمٕژ زیادٕ کٔرنس یٲری پروردگار مے چھُنہٕ حسد مے چھُنہٕ گل مے چھُنہٕ شکوہ مے چھُنہٕ شکایت اور أمۍ صحابین فرمو جواب یہ عمل چھے ژےٚ سبب یہ چھے ژےٚ وجہ ژےٚ بنیوکھ جنتُک حقدار ژےٚ متعلق فرمو 3 دہن جنت ضمانت حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم امی چھُ بخاری مسلمس اندر حدیث مبارک فرمو حضرت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الا اللہ امیان امتیو ولی بونہو رب العالمین اس کچھ ناپسند ولی بونہو رب العالمین اس کچھ بندو منز کھرن رب یمس ناپسند کری سگو ذلیل و خار امیان امتیو ان ابغض رجال الا اللہ فرمو حضرت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو امتیو ولی بونہو میانو امت منز کچھ رب العالمین زاد ناپسند ام پت فرمو العلد الخصم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس جگڑالو آس یس لک ژارن وول آس یس بدرت ونن وول آس یس بڑی بڑی کرک دن وول آس یس ہنگام کرن وول آس فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھُ امتُک سُہ شخص یس رب العالمین اس ناپسند یہ فرمو حضرت رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اور امی چھُ بخاری اندر حدیث مبارک راوی چھُ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو ان من اکبر القبائر ان یلعن الرجل والدیہ رسول اکرمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم
کبیر گناہ من اخ گناہ سو یعنی کبیر گناہ من اخ کبیر گناہ یس پنس مالس ماجہ لعنت کر یس پنس مالس ماجہ لیکھ ژائے لیکن صحابۃ الکبار اس واز بوزن یمو یل بوز یمو کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکس آس سکس بد قسمت آس یس مالس لیکھ ژائے یس مالس نالس تھپ ژھنہ یس مالس واپس وتھ یس مالس وہو ژارِ یس مالس بدرت ون یہ کور صحابۃ الکبارو عرض در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمونک میانے یارو پنس مالس لیکھ ژارن گئی یصب الرجل ابا رجل فیصب اباہ اگر ژٕ ہندس مالس لیکھ ژارِ سہ ون واپس چٲنس مالس یہ گئی پنس مالس پانے لیکھ ژارٕنۍ یس ہندس مالس بدرت ون سہ ونس واپس چٲنس مالس گژھِ فرموک یس ماجہ بدرت ون ہندس ماجہ لیکھ ژارِ رسول کریمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سہ ون واپس چانہ ماجہ گژھن نبی رحمتن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یہ گئی پنہ ماجہ پانے لیکھ ژارٕنۍ تُہۍ وٕچھِو کیا چھ دین رحمت کیا چھ سمجھاون کتھ کن چھ زٲنۍ رٲمٕتۍ أسۍ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غرض یہ دنیا چھ تراون یہ دنیا چھ ناپائیدار اس چھ موتس سے ملاقات کرن اس چھ مرن یہ خوبصورت نوجوان گژھِ میٚتہِ بٕتھِ کیازِ یہ قبر چھن یہ پاس لحاظ چھُنہٕ اَتہِ چلان کینٛہہ قبر من چھُ صرف محفوظ سُہ گوٚو پیغمبرن ہُنٛد جسم باقٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ متعلق آمُت حدیثس اندر قبر چھ محفوظ تھاون جسم سہ گوٚو صرف پیغمبرن ہُنٛد جسم أسۍ چھِ وٕچھان کُنہِ ساتہٕ گژھِ تنہٲیی منٛز پننس پانس احتساب کرُن أسۍ چھِنہٕ پننس پانس أچھ پٮ۪ٹھ مٔچھ دٕرناوان یعنی باجی اگر بو معمولی اشکال چھُ پٲدٕ گژھان أسۍ چھِ پننس پانس نظر دِوان گُزر دِوان لیکن ییٚلہِ یہِ موت واقع سپدِ مرنہٕ پتہٕ چھِس اتھ قبرِ منٛز تراوان یہ خوبصورت نوجوان جسم یہ خوبصورت سٹرکچر اتھ چھِ کیٚمۍ آسان پٮ۪ٹھِ پکان امس انسانس چھن قبر من زیادہ تٲر لگان کی اگر یہ انسان زیادہ کالس گھر تھاوہون یعنی امس چھُ بدبو یوان وۄنۍ اگر امس تکبر آسیکھ کمیُک وۄنۍ چھُ اسہِ وٕچھُن اسہِ چھُ مرُن اسہِ چھُ یہِ دُنیا تراوُن یتھ زندگی ہُنٛد چھُ اختتام گژھن وول یتھ روی زمینس پہ گوس اس پلہِ پیوٚن کینٛژھا تُہۍ وٕچھِو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک أمۍ سُنٛد بوے اوس ییٚمِس ناو اوس ہشام بن عبد الملک یہ چھُ خلیفہ یہوے چھُ آمُت حج بیت اللہ کرنہٕ خٲطرٕ یہ چھُ خانہ کعبس طواف کران کس خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان یہ چھُ کران خانہ کعبس طواف خانہ کعبس طواف کرن پیٚیہِ أمِس نظر أمۍ وٕچھ اکھ عٲلم محدث اکھ مفکر اکھ زاہد اکھ عالم ربانی ییٚمِس ناو اوس سالم بن عبداللہ سالم بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ أمۍ وٕچھ یہِ تہِ خانہ کعبس طواف کران وقتُک زیُٹھ چھُ آمُت بادشاہ چھُ آمُت حج کرنہٕ خٲطرٕ طواف کعبہ کران لیکن أمۍ وٕچھ وقتُک بوٚڑ عٲلم تہِ خانہ کعبس طواف کران أمۍ بادشاہن ییٚلہِ أمِس کُن نظرا ترٲو
ام وچ امس قربان اتھس کت یل اندے جسمس کن نظر تراون امس وچن جسمس پہ لباس تو امام ام یل ٹوٹل قیمت کور روایتن اندر آمت ات صرف 13 درہم قیمت گژھان کتہ بادشاہ سن طواف کتہ وقت کس بڑس عالم سن طواف کتہ بادشاہ سن کھون چون تو لباس کتہ امس زاہد عالمی ربانی سن لباس تو کھون چون ام بادشاہ یل امس کن نظر ترو ام وچ ام سن لباس یہ لباس وچن ات وچن کل قیمت 13 درہم لیکن یہ بادشاہ اس قدردان عالمن ہند یہ گو امس نزدیک امس عالمس ام پہ لوگس ون اے عالمہ اے رب سند نیک بندہ امس وقت بادشاہ امس عالمس ونان سلنی خاجہ اے دنیا کی بڑی عالمہ بچس بادشاہ میں رب العالمین دولت کرمت عطا ٹھک بوڑ عالم بچس چانس خدمت اندر یم الفاظ پیش کرن سلنی حاجہ مے ون تو ژے ما چھے کُنہِ قسمٕچ ضروٗرت ژے ما چھُے کانٛہہ حاجت اگر أزکِس ونو سُہ دپیس ول طواف کرو پتہٕ مے چھُ یہِ چیٖز ضروٗرت مے چھُ پھلٲنۍ چیٖز ضروٗرت مے چھِ گرِ یِم مسٲیل تُہۍ وٕچھو عٲلم کیٛاہ چھُ وٕچھو دیندٲری کیٛاہ چھِ ییٚلہِ أمِس پرٛژھناو سلنی حاجت اے سالم بن عبداللہ مے ون ژے ما چھے کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت ژے ما چھُے کانٛہہ حاجت سالم بن عبداللہ لوٚگُس وننہِ انی لاستحی من اللہ ان اصل فی بیتہ غیرہ اے بادشاہ ژٕ چھُکھ مے ونان ژے ما چھُے کانٛہہ چیٖز حاجت مے چھِ شرم یہ باسان بے چھُس رب سٕنٛدِس گرس اندر بے چھُس خانہ کعبس اندر بے چھُس بیت اللہ اندر بے چھُس مسجد حرامس اندر اے وقت کس زٹھا مے چھ شرم باسان بہ کتھ کن منگ رب العالمین سٕنٛدِس گرس اندر ٲسِتھ مخلوقس پنُن حاجت دوٚپنس مے چھ شرم باسان ژٕ کیٛاہ چھُکھ یہِ ونان یہ چھُ شرمہِ ہُنٛد مقام بہ چھُس کعبۃ اللہس اندر ژٕ چھُکھ دپان ہے ژے ما چھُے کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت مے چھ شرم باسان اگر بہ پنُن حاجت ژے برونٛہہ کن پیش کر یہ چھُ توحید یہ چھِ دیندٲری یہ چھِ خدا پرستی یہ گوٚو پٔزۍ پٲٹھۍ رۄب زانُن یہ گوٚو رۄب مانُن أسۍ چھِ ونان توحید سمجھُن یہ لوٚگُس وننہِ بہٕ چھُس رۄبہٕ سٕنٛدِس گرس اندر رۄبہٕ سٕنٛدِس گرس اندر ٲسِتھ ونہٕ بہٕ پنُن حاجت مخلوقس أسۍ ییٚلہِ مسجد منٛز اژان أسۍ کٔمِس حاجت منگان خۄدوٕ ہرِ پٮ۪ٹھ خدیٖب ناد کٔمِس لایان یُس لا شریٖک رب العالمین یہِ گوٚمُت قومس مٔشِتھ رۄبس نہٕ آلو کینٛہہ رۄبہٕ سٕنٛدِس مخلوقس آلو وقت کٮ۪ن زِٹھٮ۪ن آلو وقت کٮ۪ن پیغمبرن آلو رۄب نہٕ یاد پیوان قوم ملتس کینٛہہ مسجد چھِ امی خٲطرٕ آلو کرو رب العالمینس پنُن رشتہٕ کرُن مضبوط پننس رب العالمینس سۭتۍ کریٖمس سۭتۍ روٗٹھمُت چھُکھ کیٛاہ کوٚرُے تٔمی کریٖمس سۭتۍ روٗٹھمُت چھُکھ کیٛاہ کوٚرُے تٔمی یہ تٔمۍ دیُت نَے دوٚیِم چیٖزا دِتُے کٔمی پننس پانس دِ نظر وٕچھ کیُتھ سٹرکچر وٕچھ کیُتھ خوٗبصوٗرت جسم وٕچھ کِم انگ چھِ دِتمٕتۍ رۄب العالمیٖن ییٚلہِ أکِس انگس چھِ قۭمت کران مارکیٹس اندر 20 لچھ 30 لچھ 40 لچھ یہ چھُ رب العالمیٖنن اَسہِ عطا کوٚرمُت یعنی رب العالمیٖنن چھِ اَسہِ تم انگ کٔرمٕتۍ عطا سُہ خوٗبصوٗرت جسم کوٚرمُت عطا تیٚلہِ تہِ چھُ اَسہِ رب العالمیٖن مٔشِد گوٚتمُت دپان مولوی صٲب ونان دِتُے تٔمی چشم بینی گوشتَے خوش دِتُے تٔمی چشم بینی گوشتَے خوش
تسند عظیمت کرت بالکل فراموش. یہ رب العالمین اس مشد گومت امس رب العالمین نش دوریمت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کس یت آیس اندر یہ ونان فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. مسلمانو جوانو یور ین والو اچھ وچھن اللہ تعالیٰ کت کن چھ زونی راون اللہ تعالیٰ کت کن چھ ہچراون. مانا گو اے میانہ بند پنن روتل تہ پنن دہ تہ صرف کرن زندگی ہند ساعت زندگی ہند مولل وقت یہ خرچاو یہ کر خرچ رب العالمین سندس یادس اندر. کیا زانن اس فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اغتنم خمس قبل خمس. میانہ امتیو 5 چیز زانیو غنیمت 5 چیزو برو. تات اندر فرمو اخ چیز حیاتک قبل موتک پن زندگی بن قدردان ام برو کی چی ملکل موت ام برو کی چکرک موت سن ملاقات. کیا یہ موت اچانک یہ موت چھن پرچن میانہ جگرو میانہ گوبرو گام کی زٹھو پھجو امیرو غریبو دیندارو بے دینو چکائم خاطر تیار. مسلمانو امی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتک قبل موتک. اے امت کی نوجوانا اے امت کی نوجوانا پنی زندگی بن قدردان ام برو کہ ثرک موت سے ملاقات. مسلمانو یمی بستی ہن واقع رات نہ کیا اوتر پتمس ہفتس اندر آو محترم دپن اس پیو گر لڑکہ وس جائے پہ آو وس پہ حتیٰ کہ بچ جائے نہ اکہ پور پہ آو بے قابل ترین شخص یعنی محکمہ بجلی من غالباً انجینئر. اللہ تعالیٰ سن فاصل مول بن کن پرارن کرک بن کن پرارن گوبرو ول پت کرو یہ کام گڈ چے چائے کپ ول اس بیہ پہرا. گوبر لوگو ون ات لگ زیادہ کال یہ کھوت کیل ٹھاسن خاطر موم جام دار ٹھاسن خاطر یہ پیو وس اور 3 دہ پتہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سنس گامس اندر رات اوتر کت غریب انسان ام سے نیچو ندبور نوجوانا خوبصورت گوبر یعنی کاشر پٹ گو امس مول ھائن تو گرائن وچھان یہ دپان کمائی کل گو کھڑا یہ بنم ڈاکٹر یہ بنم انجینئر یہ پگہ پروفیسر یہ پگہ پھلٲنۍ تو پھستٲنۍ عہدس پہ گر درٛاو 3 پوت انا للہ و انا الیہ راجعون. اس فرمو حضرت رسول کریم حیاتک قبل موت. میانہ امتیو ات زندگی بن قدردان ام برو کہ ثرک موت ست ملاقات. یل موت ہی ام سات گوسک پتہ آسن بہ دین لائق ام سات گوسک مسلمان مرد ام سات گوسک نا آسن تو غلط کامہ ہند پروگرام یا درامت ام سات گوسک تو آسن خرچ کامہ اندر ام سات گوسک نا شرس اندر مبتلا آسن. امی فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ امتیو رات تہ نیکی اندر گزارن دہ تہ نیکی اندر گزار. تہ کیا گو اس مسلمان اس آمت تربیت کرنے شامن ترٲیِو آرام سنت مطابق ٲسۍزیو آرام تراون سنت مطابق ٲسۍزیو آرام تراون یم کلمات ٲسۍزیو پرن. امی بخارس اندر مشہور حدیث مبارک راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وچو کیا قوم ملتس پیغام حدیث مبارک قال وخلنی رسول اللہ بحفظ زکاة رمضان. فرماؤن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان رمضان خضر جمع آمت کرن بتوس من رچ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فأطانی آت فجل یحسو من الطعام
فرماون بچوس خضرن رٹ فرماون بچوس خضرن رٹ روتل گئی وقت آو روتلیون شخص آو ژور کرنے خاطر فرماون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاخذته وقلت لأرفعنك الى رسول اللہ اے چورا اے چور کرن والا ابو ہریرہ فرماون یلی یمن زکات کن خضرن چور کرنے آو میں کور یہ چور گرفتار فرماون میں یہ چور رٹ میں دوس بہ تراوت نہ توتا یوتان بہ پیش کر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ چور لوگوں ونہ قال انی محتاج وعلی ایال ولی حاجت شدیدۃ اے میانی یارا اے میانی مسلمان بایا چونکہ بچھس ضرورت مند بچھس عیال بار میں چھ غربت نال ولمت میں چھ ضرورت میں ونی در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کور تم انداز عاجزان انداز کورن پن مسئلہ پیش دپن بچھس عیال بار بچھس محتاج بچھس غریب تو میں ترو یل فرماون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میل یل ترو وین گوز بہ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فخلیت عنہ فاصبحت ام پتہ یل بہ گوس میں ون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ میں ون تو خود سۭتۍ کُس سلوک کوٚرُتھ دوٚپُن بہٕ لوٚگُس وننہِ تٔمۍ حظ ووٚن یِتھ کٔنۍ یا رسول اللہ مےٚ حظ ترٛوو سُہ یلہٕ فرمون اَسہِ قال اما انه قد كذبك تٔمۍ ووٚنُے اپُز سُہ چھُ ابزور سُہ یی بیٚیہِ ابو ہریرہ فرماون بہٕ چھُس چوکنا بہٕ چھُس ہوشیار تہٕ آو دوٚیمہِ دۄہہِ ژوٗر فرماون میں کوٚر ژوٗر گرفتار میں دوٚپُس آز ترٛاوَتھ نہٕ بہٕ نِمَتھ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ونہِ انی محتاج علیہ عیال لا اعود اے یارا میں تراو تو یل بہ چھس عیال بار بہ چھس غربتن روٹمت بہ چھس غربتن ژوٹمت میں چھُ عیال پیاران میں چھُ عیالس ضرورت ابو ہریرن ترو بیٚیہِ یلہٕ ییٚلہِ وۄنۍ گوٚو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک قلت یا رسول اللہ اے ابو ہریرہ میں ون ژوٗر آو ژےٚ کیٛاہ ژوٗرس سۭتۍ کُس سلوک کوٚرُتھ دوٚپُن تٔمۍ حظ ووٚن یِتھ کٔنۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتن شدیدتن و عیالن تٔمۍ دوٚپ غربتن چھُم نال وولمُت تٔمۍ دوٚپ کمزوری چھُم نال وولمُت مےٚ حظ آو رحم مےٚ حظ ترٛوو یلہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر اے ابو ہریرہ اپُز ووٚننی سُہ یی بیٚیہِ ابو ہریرہ فرماون ترٛیٚیمہِ دۄہ آو مےٚ کوٚر ژوٗر گرفتار میں دوٚپُس آز ترٛاوَتھ نہٕ آز نِمَس سیٖدا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لأرفعنک الی رسول اللہ آز ترٛاوَتھ نہٕ آز چھنہٕ ژےٚ کٕہٕنۍ گُنجٲیِش یلہٕ گژھنٕچ آز نِمَتھ بہٕ ضروٗر حضرت رسول کریٖمس نِش صلی اللہ علیہ وسلمس نِش یہ ژوٗر لوٚگُم واپس وننہِ یہ چھُ فرماون ابو ہریرہ ژوٗر لوٚگُم واپس وننہِ علمک کلمات ینفعک اللہ بها اذا اویت الا فراشک فاقرأ آیت الکرسی اے میانی یارا اگر میں یلہٕ ترٛایکھ ژٕ لوٚگُس وننہِ بہٕ ونے تِم کلمات اگر میں یلہٕ ترٛایکھ اگر تم کلمات ژٕ پرکھ ییٚلہِ ژٕ آسکھ یِوان فرشس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ ژٕ یِوان آسکھ بسترس پٮ۪ٹھ ژٕ ٲسۍ زِ پران آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ اختتامس تام ژٕ ٲسۍ پران ییٚلہِ ژٕ بسترس پٮ۪ٹھ یِوان آسکھ یہ چھُ ژوٗر ونان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس اے ابو ہریرہ اگر ژٕ مےٚ یلہٕ ترٛایکھ بہٕ ونے تم مۄلٕلۍ کلمات یم ژٕ پرکھ پننس بسترس پٮ۪ٹھ امہِ سۭتۍ کیٛاہ دِیی ژےٚ رۄب العالمیٖن امہِ سۭتۍ کیٛاہ دِیی ژےٚ رۄب العالمیٖن فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ اگر ژٕ آیت الکرسی پرکھ شامن پننس بسترس پٮ۪ٹھ گۄڈنیُک انعام دی رۄب العالمیٖن ژےٚ کری حفاظت چانہِ حفاظتُک کر بندوبست ذات ذوالجلال حضرت اللہ چانہِ خٲطرٕ آسہِ محفظ گژھن مقرر چانہِ خٲطرٕ آسہِ فرشتہٕ گژھن تیار یُس رۄب سٕنٛدِ طرفہٕ ژےٚ آسی نگہبان بیٚیہِ ولا یقربک شیطان حتی تصبح بیٚیہِ آسہِ نہٕ صُبحن
ژتان شیطان روتلہ آسی ژے شیطان سن غلبہ گژھان صبحنچ نماز آسی ژے ضائع گژھان ژٕ صبحنچ نماز تہ پران باجماعت کیازِ شیطان سن غلبہ گژھِ نہٕ ژے پٮ۪ٹھ ہاوی یہ فرماون ژور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونٛہہ کن یعنی ابو ہریرہ فرماون ژورن وونُم دوٚپُن دوٚیِم انعام دی رب العالمین ولا یقربک شیطان حتی تصبح شیطان یی نہٕ ژےٚ نزدیٖک یعنی اگر ژٕ آیت الکرسی پرکھ اکھ انعام ژےٚ کری راتس حفاظتُک بندوبست رب العالمین دوٚیِم انعام ژےٚ نزدیٖک یی نہٕ شیطان أمۍ ترٛوو یلہٕ ابو ہریرہ ترٛوو یلہٕ امہِ پتہٕ ووت یہِ در خدمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون سا یارا ژورن حظ ووٚن یِتھ کٔنۍ تٔمۍ حظ ؤنۍ یِم الفاظ مےٚ حظ ترٛوو یلہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس قال اما انہ صدقک وہو کذوب اے ابو ہریرہ کتھ چھے نی ؤنمٕژ صحیح کتھ ؤنی صحیح لیکن ونن وول اوس دُنیُک بوٚڑ ابزور کتھ ؤنی صحیح لیکن ونن وول اوس دُنیُک بوٚڑ ابزور تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال اے ابو ہریرہ ترین دون چھے پاے کٔمِس سۭتۍ کوٚرُتھ ملاقات ترین دون کٔمِس سۭتۍ اوسُس حلقہ ہم کلام سپدن قلت لا مےٚ نہ حظ پتہ یہِ کُس اوس یا رسول اللہ یہِ ژوٗر کُس اوس فرمونس قال ذاک شیطان یہوے گوٚو شیطان یہوے گوٚو شیطان شیطان چھُ ملاقات کران شیطان چھُ ونان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہس اے ابو ہریرہ ییٚلہِ شامن آسیکھ آرام تراون بسترس پٮ۪ٹھ ٲسۍ پران آیت الکرسی رۄب دی انعام رۄب کری چانہِ خٲطرٕ اکھ فرشت مقرر یُس ژےٚ راتس کری حفاظت دوٚیِم انعام شیطان یی نہٕ ژےٚ نزدیٖک کینٛہہ شیطان سٕنٛدِ قلبہٕ نِش تہِ بچایی پروردگار لیکن کر ییٚلہِ ژٕ راتس ییٚلہِ ژٕ شامن آسیکھ بسترس پٮ۪ٹھ پران آیت الکرسی تُہۍ وٕچھِو مُسلمانو کیٛاہ چھُ قوم ملتس کیٛاہ چھُ پیغام دیُتمُت اَسہِ اسلامن حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلمن یُس مسلمان آیت الکرسی پٔرِتھ شنگہِ تٔمِس چھُ یہِ وعدٕ آمُت کرنہٕ بذریعہ اسلام بذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمینس منگو رب سانین حالن پٮ۪ٹھ کر رحم سانین عیالن پٮ۪ٹھ کر رحم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین